Matangani ko momo na lista na nondo ritalno en italno nga na matakana no lebu sa rangai dollar ritio sa rere wuci baga na italno ka talno takin matakana no donanga na so takina na chimini vici matakana dono timme ngole sarmai bornutani ya na ngauna se tu binaka kina na dorbongo Severo Koroduadua vangeni koloni apa tu kai kina mua en mbakiwa rongai borrongo itu ningi juga runa betukani o tukani ngone batake makumbuna ronda betokana matini regio sakatu jugun nangito biti batake na timingo ngol sarmai bunotani sangai gai bosu cuma balangi o kwenda ndo nikede baki gai senga chuni kila makumbuna nalla betukuna jugun ndo nikede baki en itu ningi to sangai rubarong tukun gitu satam baga sarokonan ndo nikede bago from the go in the Fijian is coming up at the 22-meter line and they go down Severo Koroduadua has been tackled. What's going on? And Severo Koroduadua is being played a very good game. Is very cool when under pressure. Sangai, what's sangai tarongo makumbuna betukan? Tutu. Nada betukuna chiko kona ndo nikede bago na tukun gitu. Oi, tukuna chiko ko makumbungu. Nyo Severo, pero kaya nang ni bicho lang gitu chiko chimini bicho. O Severo ang gitu pinakasal singa ng gitu ngo. Sanggalian may na part. And Severo Koroduadua is very cool when under pressure. Sanggay biya mo madalata ko nang kasi biya makumbuna. Naboso mo balengo. Severo Koroduadua is very cool when under pressure. Sanggay tukuno ko itutu na daw tukuno ko wachi. Kaya tukuno chiko bangko makumbungu. And Severo Koroduadua is very cool when under pressure. Kaya nabalabala o Severo Koroduadua ko yung bata ito nga nang ni katakata. And there comes Severo Koroduadua from the Fiji team. It's been tackled and Severo Koroduadua is being played a very good game today. And Severo Koroduadua is very cool when under pressure. O Severo Koroduadua yung bata ito nga nang ni katakata.